Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, jana Baytu kanalının katılımcıları. Bugün 19 iyun 2022 yıl biz Özgön mal bazarında aslanlar. Buyursa Özgön mal bazarından kulunlu beylerdi, bey baytallardı tartıp koşutuyoruz, taylardı. Anıktan biz binden birge olup, kolda öğretinde birden like basıp tuğanlar. Buna beyni var azar tuğanları. Çoğun beyken tuğanlar. Qarаңыздар. Hazır bey oyunca sıraydı. Açağa kaldı. Yaş kança kaldı? Kança tuğan mı? Ekini tuğan be. Parodası. Российский paroda. Beyken canı var. Hatta ile var kim var? Kançada da sen? 300 bin son kim var? Nomer aytıp qo'ygan so'rag'anlar olsun. 70 meden. 35 25 19. Ушул номерге байланышсыздар, кызыккандар тугандар. Көрдүңүздөр да. Бийик бир аттайлы бар экен тугандар. Жакшы. Содаңыз берсин. Кайсы? Кара беби? Ошу кара бени дагы көрсөтүп болуп тугандар. Ушул кайсы? Досумучу? Ассаламу алейкум. Мындай. Башына коюп тартчы Нургазы деп. Кийинки бе. Өзүлөбү же артындагы баласы бар. Биринчи баласы. Бул канчанчы баласы бар? Биринчи баласы экен. Erkek eкен жаныбар. Parodасы кандай экен? Бейни. Бул да Россиядан келген. Баласы бирок Польша. Баласы Польша коюлган. Польша. Денеси Россия, атасы Польша экен да мунун. Жакшы. Жаңасы. Жаңасы болуп калды мына баласы, а? Жок, эме. Бей десеңиз. Мына тай канча болуп калды? Жашын сурап атпаймынбы тайды? 1 жаш болду. 1 жаш болду. Баасы канча мына? Баласынын эне баланы 300 миң деп атам. Эне баланы 300 миң деп атасыз. Кем болот? Кем болот буюрса. Жакшы. Айтылган номерлерине байланышасыздар. Ошол российский бен, Россиян бен номерин айтып кой, ошол номерге байланышасыздар агабызга. Байланышып сурай бересиздер агалар, кызыккандар. Биз эми бир четтен сурайлы. Мына кумду бей канча болот? Кумду бар бекен же өзүбү? Боз кысыр. Кысыр. Семиз экен жаныбар, а? Канча дедиңиз? 120 миң сом. Сураштыбы? Канча берди? 106 берип атат. Жакшы. Мына семиз экен жаныбар. Мына кумду бейлер канчадан болот экен? Ha? Ata bilet? Sen bilbeysin mi? Atam bilet dedi. Nakulunu beyler sırayla. Nakulunu aranızlarçı. Seninler soluk. Aga kança dodası aldınız mı? Aldım, 89 aldım. 89 mü som o? Naşıl kulunu be satı alındı. Be. Onlar kulunu be 90.500 somga satı alındı. Görüңүздөр. Onlar naşıl kulundu be 100 ming so'm kem bordi ekan. Kulunu urgaç erkek. Urgaçı. Qachonchi kulunu qoldi? Sağındağı var. Ekinchi kulunu. Ekinchi kulunu sağındağı ekan. 7-chi va? Ha, ekinchi degan ekan. 7-chi kulunu ekan, sağındağı ekan tuğanlar. Jo'shtuğuna garantiya. Jo'shtuğuna garantiya deydi. 100 ming so'm kem var. Qanchaga berib eding tuğan? Arganda so'rayapti. Arganda so'rayapti bazar. Yaxshi. Sodan olib bersin. Aklın. Baytı var. Bir kaç oldu? 70 oldu. 70 bin son. Boz kısır gene kısırlı. 70 bin son kim vardı? Ararken de. Ne? Bulundu bir kaç oldu da gene? Kaysınız? Nasıl? 80 bin kim vardı o 80 bin kim var? Kulun erkek kaç? Erkek. Erkek. Kaç yaş kulunu bunun? 5. 5. kulunu. Narkın sıçça? İkincisi. 120 bin son. Tayı da dilegene erkek urgaç. Birinci balası. Birinci balası. Urgaç iken de tayı. Urgaç iken de. Kaça 120 dediniz ha? 120. Suradı mı şimdi? Yaxşı suraylık. Men kolma suraylık. Şerigimden. Şerigimden surattır deydi. Yaxşı. Kaça dosa ka? 80 bin son. Kaça tuğan be? Жаңасы. Eti var gene. Eti var gene. Arttan koşup kolu bir. Görüşler. Eti var. Жақсы. Az o şul kulunu ben sıraylıçım lan. Tayın var. Kulun var. Buna kulunu be kanç oldu da ka? Kaça dedinse ka? 90. Kaça sırada? 75 sırada. 90 bin som. 90 bin som kim var deydi. 75 bin som sırada deydi bazar. Berbedim deydi onlar. Жақсы. Tay erkek ben urgaç. Tay erkek urgaç. Urgaç ekan ha?
Urga çıkan. Hazır ошол жактан ит ортолорду свалч. Булар кыра экен. Канча экен бул? 60 кам бар. Канча сурады? 40 сурады бу. 40 миң сом, 40-45 сурады дейт. Айдай берем анда. Жаныбар. Арыга экен да. Азыр ошол жактан семиздерин свалч. Канча сурады экен? Канча болот? 75 сурады. Канча сурады? Сурағаны ба? Сурағаны 75-не сұраптыр. 90 миң сомдап өткен. Мынанысы еті бар екен, семіз екен тондар. Орта еті бар екен. Ошол акама сурайчы. Тай қанша олда дека тай? Tayda 50 günge sıra açacak. Сұра açат. Ургач еркек? Ургач тай. 50-ге сұрады бербедім дейді. Mangıl kaçka. Қашқан араңыздар. Қашқа екен. Жақшы. Біз ақырым жақтан тайлардан соң жоқ ошол жерде сатылған окшойт тай. Саналып жатыр. Мына тайлар. Сатылып ба? Yok. Сатылды ба? Қайсы? Экөө. Нарқыз қанша кет? 55-ке? 54-ке сатылып алды нарқыз. Қара. Қанша өріңіз алады? Жақсы өріңіз. 32 веріңіз. Ургач үлке? Еркек тай. 32 миң сом беріп. Тайлар қанша кам болды? Бұл 50, бұл 45. Çoğu 50, kişinkeye 45. Urgaç erkek hiç. Erkek. Erkekten erkek. Bunu 42 mingga so'rab o'tadi, bunu 38 ga so'rab. 42, bunu 38'e so'radi dedi. Mürciget. Assalomu alaykum. Qancha o'tadi aka? 35. 35. Erkek. Semizi. 55 imkan var. 55 imkan var. Erkek urgaç. Erkek o'qiydi. Erkekten erkek. Mana 4 oydan beri jemde turgan. Ne bu? Tegizda tegiz bo'lib qoldi. Semir va? Hepsi toptam oldu. Qanchaga berasiz shuni? 49 ga berdi. 90 berasiz. 50 ga kelsa-chi? 55 dan qo'yib beraman. Ha, 75 dan qo'yib berasiz. Yaxshi, sodangiz bersin. Qancha dedingiz? 30 da otami. 30 otasiz. Urgaç erkek. Erkek. Erkek tayken. Kam var? 30 kim var dedi. Tamam 8. Ardında koşup koydu. İzleyenler olsa görürsün. Sen bizi. Nomer ait koyan ka? 78 milyon 54 76 nomerine bağlanışlar. Nasıl iki tay kaç? Bak sen bizde genge. Görürsün. Kaç euro da tık? 44 euro da var. 44 milyon euro da tık. Erkek? Erkek tayken. Жақсы. Судан. Жануар. Секрет var. Assalomu alaykum. Taylar qanchadan bo'ladi da? 40. Erkekten geldi. Erkek urgaçlar. Erkek. Erkekten erkek 40 ming so'mdan kem var dedi onlar. Nasıl iki taydı. Görünsüz. Nasıl aytganlar? Bugün biz Özgön bazarından taylardı, bey baytallardı, kulundu beyleri tartып көрсөткөн hareket kılıp sunuş fikirler bolsa kommentarya altыңыздар, kanalga katılып кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.